باش خوندەکارên هێژە ez bêhêvî me ku hûn baş bin. Xwendekarê hêja îro me waneyeke zenyarî bin a refê hefta ez bêhêvî me hûn te pirtûkê xwe bînin û deyên ser û pela heftê û çaran ta komkarî bin dest mijara xwe em bikin. Mijara me îro ser qerelgeha keyarkan e. Berê em fêr bûbûn ku zindiyê ser rûyê erdê li 5 qerelgehan hatibûn dabeşkirin. Ew zindî, ew qerelgeh çi bûn? Her bêjî. Qerelgeha prokaryot, qerelgeha protesta, qerelgeha keyarkan û qerelgeha şînatiya û lawiran. Em gihan qerelgeha sêyemî qerelgeha keyarkan. Qerelgeha keyarkan. Îro me nas kin qerelgeha keyark çi ne? Her wiha cûreyê wê nas kin û çi nexweşiya yani çi zererê digihêrin zindiyê ser rûyê erdê û em sûdê jî hat bînin yan na. Destpêkê me nas kin keyark çi ye? Keyark ew zindiyên ku tîmara wan nexweber e. Ji ber çi nexweber e? Ji ber ku hundirê şaneya xwe de klorofîlê nahewîne û nikarê bûyera fotosentezê rabe ku tîmarê xwe dest bixe. Ji bo tîmara wê nakê nexweber e. Nikare tîmara xwe dest bixe biriya bûyera fotosentezê. Me nas kir keyark tîmara wan nexweber e. Ev keyarkê hanekî cûreyê wa gelek in. Nêzî 100,000 cûreyê wan hene. Hin ji wan yekşaneyî ne, hin ji wan jî pir şaneyî ne. Ev keyarkê hanekî dişbin şînatiyan lê hundirê şaneyê wê de klorofîl tune ye. Her wiha dîwarê wê şanê heye lê sîlîlozê di hundirê xwe de heybera sîlîlozê di hundirê xwe de nahewîne. Me nas kir keyark çi ye? Keyark ew zindiyên ku tîmara wan nexweber e nêzî 100,000 cûreyên wan heye. Hin ji wan yekşaneyî ne û hin ji wan jî pir şaneyî ne. Dişbin şînatiyan dîwarê wan şanê heye lê heybera sîlîlozê di hundirê xwe de nahewîne. Her wiha klorofîl di hundirê şana xwe de jî nahewîne û nikare bûyera fotosentezê rabe. Ji ber wilo tîmara wê jî nexweber e. Piştî me nas kir keyark çi ye? Em ê derbasî cûreyê keyarka bidin. Em ê nas kir hin cûreyên keyarkan em ê fêrî hin cûreyên keyarka bibin. Cûreya yekem keyarkên bikomêk. Keyarkên bikomêk. Keyarkên bikomêk piraniya va keyarkan tên xwarin lê hin ji wan jî bijehirin. Mînak weke keyarka kav kulîlk. Keyarkan bikomêk piraniya anêkê tên xwarin û hin ji wan jî bijehirin. Mînak weke kav kulîlk. Kav kulîlk ev keyarka kav kulîlk bame ye. Em ê naşkin beşê wê ji çi pêk tê? Keyarka kav kulîlk ji kumê wê nake pêk tê. Ev kumê keyarkê ye. Her wiha a jêr bin wê de sêlik heye û bistîka wê jî ev bistîka keyarkê ye. Beşê wê nake, kumê wê nake, kumê vê keyarka hanekê, sêlika wê û her wiha ji bistîkekê pêk tê. Tamam. Piştî beşeyê me nas kir kum, sêlik û bistik me nas kir. Niha weke pirsekê em ê bikin. Ev keyarka hanekê şînatiye yan na? Her bêjî ne şînatiye. Ji ber çi? Her bêjî ji ber ku di hundirê şaneya xwe de klorofîlê nahewîne û nikarê bûyera fotosentezê rabe. Rast bi nava xê de lê nikarê bûyera fotosentezê rabe. Em nikarin bêjî de şînatiya. Bûyera fotosentezê çi bû? Her bêjî ew bûyera ku şînatî yan jî şana ku karî bê tîmarê xwe bi xwe çêk. Piştî me cûreya yekem dawî kir. Niha me cûreya duyemîn em ê bin keyarkên tayî. Keyarkên tayî çi ne? Ew keyarkên ku gewdeyê wan ji tayan pêk tê. Ew keyarkên ku gewdeyê wanekî ji tayan pêk tê. Ev keyarkê hanekê ne? Ez bînin gewdeyê wanekî weke tayan e. Niha dema gohavînî em nan em nexin sarincê de em dibînin weke kufkekê ser çêt bê em rajin beşek ji wê kufkê û têxin bin
هوربینه یعنی بن میکروسکوپ دا اما ببینن کو خیار کن کویات کن سر وکا طایانا نامه وینا که ببینن وی آوای تی خیان کرن بن هوربینه دا بینن گوده آوی وکا طایات تی خیا کرن اب گوده خیار کانا وکا طایانا لسر نان تی خیا کرن وکا کفکا نان پیشتی مایا جوره دویمین مبداوی کر امی هرن جوره سیمین خیار کن کم خیار کن کم اف خیار کن کم پرانیا خو لسر فیکیان تی دیتن پرانیا خو لسر فیکیان تی دیتن دما گمنها راجن پرداخاله کی ومخن هوله که گرم ده و دما که دریج دم بهلن اما ببین وکا کفکا کی درنتی کسک لسر تی خویا کرن لسر تی خویا کرن اف جیر تی گوتن خیار کن کم لیو که پرسه که جبر چه ناوی بکرن خیار کن کم کرن ناوی خیار کن کم لیکر جبر کو پربونا وانه که زایندی هیا یا خیار کن زایندی هیا و بی زایندی هیا خیار کن کم ده پربونا یا زایندی هیا نها نهاتیا ودیتن تمام خواندکاری ایجا پیشی مناس کر برچی مناوی کر خیار کن کم ام سوده که جیوا خیار کن کم ام دگرن کو هیبرا بنسیلیوم ام جه تیدر خستن جبو او هیبرا بنسیلیوم تیب کرانین وک درمان جبو هن التهاب قلبونا يعني التهابات پیشی مجورب داوی کر نام ناس کن خیار چه ضرری دگهنن زندیان شیناتی او مروف خیار دما گو نخوشین دگهنن شیناتیان اف خیار که خانه که نخوشی که سر شیناتیان شد کن شیناتیان گنم وکا اف نخوشی خانه که مجید بجن زنگارا پلان وکا پزروکان لسر پلاتین دیار کرن دما کومروف دستی خوا سر پل دینه وکا شوپکا زنگارا حسن تی خویا کرن جبر ولو ناوی کرن زنگارا پلان وکا پزروکانا لسر پله گنم تین دیار کرن دما کومروف دستی خود دیه ده وکا شوپکا زنگارا حسن تی خویا کرن اف کرکه هانه که ضرر که پرما زندگی هنه گنم هر وها زنگارا قرماجی هیا لسر قرمه گنم تی خویا کرن لسر قرمه گنم تی خویا کرن البینه وکا پزروکان لسر وا قرمان تین خویا کرن دما کومروف دستی خود دی لسر وا قرمان وکا شوپکا قهوهی لسر دست دمینه پرانی اخوا اف زنگارا هنه که لسر شیناتیا گنم شده پیشتی ما نخوشیا گنم بداوی نخوشیا شیناتیا مداوی کرد نه ناس کن خیار چه ضرری دگهنن مروفا ضرر اگه دگهن مروفا نخوشیا قلبونا دف چیا او پرزکن خود دف دا و سر زمان و تقرکه دا تینا خویا کرن او پرزکن سپینه اپ پزرکی آنه که سر دف و زمان هر وها سر قرکه جی تین خویا کرن دما گوا پزرکی آنه که سر لاش هات خویا کرن اف سر قرکه خویا کرن هن نشان بین خوشی تین دیار کرن وکا دیار بونا پزرکین سپی سر دف و زمان و قرکه دما گوا پزرکی آنه که ایشک زور در دور آوانه که چه دی در دور آوا پرزکن سپی ایشک زور چید بی دما خوارنه دما دا قرطاندنا خوارنه یعنی تیمارا ایشک زور چید بی جبر وان پرزکن سپی نه دما عم خوازی بن خوجوا پرزکان یعنی کلبونا دف بپارزن کارانینا خوارنه بروتین وکا گوشت هر وها شکر خوارنين جو زدبونا شکر ته هيا ام کارن خوشبه نخوشیا خانه که بپارز نخوشیا دویمین نخوشیا کلبونا
يعني كياركن لينك كل بون كياركن لينك اف كياركن هان دنابرا تليان دا چید با دما کو زو نوی درمان کرن اف نخوشی هانه کی بگهجه همو تلین لند ایشه که زور شد که دما مشیدا اف دما نوی درمان کرن اف که هر که هانه کی بلا ویلنگ توید بن و دما مشیدا ایشه که زور شد بن لیسه دما واقع هر کن گسر لنگان یعنی سر تلیان چید بیت چیه برکو خویدانا لنگ بیکو ورا زوا کرن یا یشوشتن هر وها کرانینا گورین لایلون یعنی جی دما گمرو لنگ خود شوی بیکو زواب که او آوا هانه که دهلا اب خیار کن هانه که سر لنگان کاریخا رابن و بین خوشی هانه که چک تمام خود کاری هجا مناس کر اب خیار که هانه که چاوا چید بن سدما چی کرنا هانه که نادما گوند وگرن مالی ام بینن دما کدریج ام دبستان دمینن 4-5 ساعتا ام دبستان دمینن لنگی ما خویدان دگری و دهندره گورا دمینه دما گم وگرن مالی و لنگو باش وری شوشتن هر وهاجی و بیز واکرن تاکو اف نخوشی حالی که سر لنگی ما چه نبه پیشی مناس کر چه ضرره خیار کان هنه سر مروان و سر شیناتیان نها مناس کن گرنگیا وان چنه گرنگیا خیار کان پرانیا خیار کان وکه خیارکن پکومک تینا خوارن خیارکن کومک گلک جوانی کی پرانی آنی کی تینا خوارن وکه تیمار تیپ کرانین جمرو وارن هر وها هن جورین خیارکان جبو درمان تیپ کرانین درمان جت درخستن وکه بنسلین تمام فندکاری حجام هم داویا مجارا خو از بهدی مهون لیکولینه که بر فرح سر خیار کا بکن ومبين كيف خوشية سركة الجوار